Jy gaan die telling verander. Dit is nie om lelijk te wees, maar like. Ja. Jy gaan die telling verander. Shit, bro. Ek kan 'n bal Dis die beste beespan wat ek het gesien. Swing, boy, swing! Gewoon Banner! Wat sê jy? Lawn is actually so good. Okay. As jy in wat dan. Point clean, Donnie! Yes, hierdie ding is moeilik om op en af te beweeg. So, hoe styf het julle dit gemaak? Not Fox Smash model. Ek sien, John. Tackle! Justin, jy lyk depressed. Kyk nie depressed lyk. Nou spruit krap. Dis net Donalds gebruik. So. Maak nie merk ons. Okay. Tackle! Holding! Very good, boys!
saai. Ten minste staan hy uit. Wat gebeur er nou? Pressure, Alfred, pressure! Kom, Hendrik, klap op! Klap op! Kom, buiten, Hendrik, buiten! Oeh, lekker. Nee, hij is gewoon gemaakt. Ja, nee, maar. Gaan, hoek toe! Hij is echt een briljant. Hij weer. Look at them, boys. Janne, Janne! Hey. Precies. Het jy geweet? Right. Lekker, klaar! Ek wys net wie kyk. Is allemaal niet wel. Oh.
Dis vir die kinders net by man. Kyk op. Daai was so taal. Lekker Dion! Lekker boys. Daai moet verby die scorebord kom. Niemand kan sê nie. Knap op! Lekker! Mooi, go op! Go op! Wat blok! Mooi boys, kom nou, breed! Neem my koud vir hom. Daarvoor groot ene. Oh yes. Laat hom aan! Tackle, boy, tackle! Goed hier! Goed hier! Hou die pressure, Nelfred, hou die pressure! Ref, you gotta move. Wat sê jy? Thomas, kom nou. Pick up the ball,
die kamera bewe maar nie. Jy's dik, maar jy kan nie so dik wees nie. Dani, kom hier, jou groot skram. Ons moet skram boys. I can answer for that. Moenie vra vra. Good boy. Gay Spanish. What the fucking Coke spoon. En wat van met dit? Totoro, Max Verstappen, totoro. Help hom! Kom, jy druk aan! Oh. Wide, boys, come on, wait! Maar nou, kan ek gou oorvat, ek moet na die badkamer toe gaan. Waar is die badkamer? Jy weet, as jy daar is in daai hoek net ons. Ja. As jy om het gaan, dan sal jy sien as jy dis amper soos 'n gym. Dan gaan jy in die gym in. Wow, En dan dan sal jy sien as so teen die eerste bak. Into score. Sounds really. Allang gedruk. Dit is soos van haar eerste video. Ek was net van sy eerste 1000 followers vandag. Maar dit voel asof die dinge en soos die sement geplant is. Jy kan dit nie beweeg nie. Dani, daar kom Piet. Kom die bal. Help hom! Tackle!
foon. Sien jy met my foon? Go on, man, go! Die Soviet ding is nog steeds vir my weer. Okay. Maar presies, dink jy taai? That's what she said. Ek weet nie. Kyk na my jak ag, my kinderig jak. Maar nou, jy lou kurken die. Ja, ja. Lynvrou. Agter. Daar nie 'n kyk, eie kyk. Hou hulle, ja, kry hou hulle. Hou op! Hou op! Mooi, goeie boys! Hallo. Huh? Huh? Weet jy wie is die hier? Nee. Die big black. Die big back. Ja. Oogswolle hoor. Hey, mooi, ja, mooi! Mooi, Dit is lekker om die beeld te doen. Ja. Oh, that should be me. Nee, ek moet met dra. Dis met dra vir wees. Wat sê ek? Elke persoon fliek op jou kop. As jy 'n bord getroost, dan is dit fliek op jou voet. Ja, ek loop kyk vir die kamera vis is. Zoom met jou 100%. Alweer is nie so hoog as jy. Ja. En dan de weet ek dat jy hierdie keer was nie. Armor. Respectfully, sir, what the fuck? Back scrap. Ek dink dit is scrap like this. ek dink dit is 'n bietjie kort vir die hier. Hy sê kyk. Dit is 'n bietjie kort vir Google. Dit is 'n bietjie kort vir Google. Hoekom is jy dink so moeilik? Is al fucking storm om te beweeg. Ek weet hy het slim. Oh. Damn. Want ek het die man nog alles nie goed doen en voor ek gevra. Jy moet al die Spider-Man movie kyk, né? Blykbaar sê mense Spider-Man gaan deur op 2 ure en ietsie minute. Ek gaan nie doen. Ek gaan jog nog kyk. Dan gaan dit sê. Hoe net op Instagram doen is. Hulle sal sit 'n random lig opmaak om mense te vang. Wat jy nie movie gekyk het nie. Oh, die dou. Oh, damn. Bro, dit is ook 'n big bag. Ons maar. Lekker, jy gaan mooi. Help hom! Gaan nou met jou kop, Hendrik. Oh, hy's genock down. Oh, saai my. Lekker Luan. Oh, hulle in 'n tredpy hoor. Ons het beklag gemaak. I'm serious. Nee, boy, he's so cool. Yes. He's so cool.
as hulle vergelyk met Florida. Hulle is so hy is as die onder 16 was, hy het amper beklei. I wasn't ready to do that. Ek gaan nie my life vroue wy like that. Okay, ek gaan Ons bal. I don't know, bro. Uit ons bal. Ja, ons ek gaan die helfte neem van hierdie nog net die ander helfte. Of wil jy net die volle helfte neem? Ek gaan die volle helfte. Ek wil kyk. Marcel is good. This is beautiful. Maar die laaste keer vir 80 nou. Die ek gaan bus. Bro, I kan mense bus. It's so good. Bevat die hele span om af te kry. Dat was heel gestuit. That shit. That's what. Damn! Ik ook in je huis. I think that's all. Die nummer 3, dat is het. Early access Hij sê. heeft getrap, hè. Wat voor smurl onder, kijk nou. Johnny. Renier. Renier is actually so bad, hij kan niet tackle. Hij moet het dus hij is chill, man. Hij doet altijd. Elke keer dat hij bal van een stuk is aan het doen. Want hij gaat dan precies 5 seconden. Ja, bro, het lukt allemaal waar je is. Ja, nee, bro, het lukt allemaal waar je is. Ja, moet zo. Kom maar, wees, skip het vast met mij. Dat weet ik niet. Hij wordt wel beleefd. Bro, ping zijn location. Ik denk McDonald's op iets gaat krijgen. Niet McDonald's back is die. Mij nou. Maar mijn broer heeft niet eens een visie op hem, of chips. Ik niet eens speelt hem. Ze heeft nog zo'n McDonald's daar. Ja. Met die suiker op, mijn broer heeft die voel altijd met zijn aard. Ja, je bedoelt me kapot bij die auto met die meisje. Ah, deed al. Hij heeft gezegd mij hierin. Val vandaag is. We sieren. Oeh, wie dat doet? Zit mensen weg is. Hij skit op iets. Dus het is straks even. Sure bro, hij wil fucking peppers tussen de vrienden. Hij is van... Waar is Aiden? Aiden King. Hij kan gedragen worden. Aiden King? Ja, King. Kent, Ja, is het. Ja, oké. Best. Heel best. Ik kan niet meer reacties. Ik kan altijd spelen met daakjes. Ik weet ook bij die krab geweest. Ik kan pielen. Oeh! Je gezien? Ja! Maar dat was een takedown. Bij ons, bij je afhoud, nee? Als je zegt dat ze eten mensen, ik kan het, nee? Is dat voor een ander teken muziek? Ja. Ja nee. Jy hoor net die derde wat hoor jy net die ander teken. Ja. Like shit bro, is rap, het ain't that serious. Is dit seker? Ja, nog iemand is.
Dit is Suid-Afrikaans, rugby is altyd serieus. Ja, ja, dus ons is dit is 'n hele cool show. Rugby. Ik heb gezien, Dat is gesien. Is jy besig kry? Ja, die bal. Ons is besig kry hulle bal. Vers. Die meneer is baie is. Die ref van die vorige game was lekker basis. Die is baie wat in hulle. I mean, yeah, hij was iets onafhaar. En nog 'n kick wees, line kick. Ag nee, line throw. Ja. Undertaker masjien. Hulle lens was lekker so baie en hy is. Maar jy anders is jy hulle haak dit syde in. Sjou. Wat gaan jy? Ray, sien, wanneer dat is. Dis kan maar nice op die keer. Dit is vir mense, ek is nie mense wat dit sê. Ja, dit is so nog 'n coach. Ja? Ja, 'n coach. Mooi! Dit verkeerd gebeur. Damn. Wat op lang! Hy kon nie ref op hom toe. Exact. Dat is nou die strategie. No. Dan sê overkies op die Exactly. Okay. Finals. Kom ek sien die uit. Dink jy kan wen teen hierdie NPC? Hallo dan baie my man. Hallo Anna. Hoe gaan dit met jou? Gaan op vir dit. Kom maar. Mooi! Hier. Ja, dis is Gaan in, Alfred, gaan in! Tackle!
boys, kom, 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 kom! Agter toe man. Kom boys, kom eruit, kom eruit! Go, go! Goed aan hè? Amper. Amper, Jurgen. Kom Nelly's nog Janne. Mooi! Help hem! Kom Nelly! Lekker Marcus! Kom Marcus! Cedric, kijk eens kop. Daniel, kijk achter! Mooi, Jurgen! Mooi!
En moet die bal uit nou! Wat hier die alien. Mooi! Gaan boys, gaan! Gaan! Sien jy as dit in vraag. My pap van die CIA. Maar net nog geprest. Kom aan, Jurgen! Ek het altyd my fiets. Kom, help hem! Help hem! Hij moet wegrollen. Ja. Zeker. Dollar is het dollar. Lekker mooi. Kill that boy. Karas, check uit bal, chopper. Wat dan?